Yo, what up motherfucker, svijet ga naše moje bači. I hate everything ovdje i danas. Vjerovatno ne, za vas imam još jednu reakciju. Ali prije nego što ta reakcija počne, moram s vama o nečem da pričam. Ja vjerujem da će vam ovo zvučati jako čudno i mislite da sam ja obični debil, ali vjerujte mi, ovo ljudi pitaju svoje prijatelje. Ja mrzim kada pitam pitanje šta ako i ta osoba mi odgovori, dopustite mi da vam pokažem. Yo PewDiePie, šta ako ti nemaš pare, jel tako? Šta bi ti uradio kad bi došao neki mafijaš i osjekao ti kitu i rekao da mu moraš platiti $5000 da bi dobio svoj kurac nazad, ali ti nemaš para i logično ne možeš platiti. Ali pazi ovo, 5 muškaraca ti ponudi da će ti platiti svako po $5000 isto, čak ti može i ostati, ali moraju svaki od njih imati 5 minuta zabave sa tvojom guscom. Bio im dopustio da se zabave sa tvojim šupkom da bi dobio nazad svoj kurac. I onda oni odgovori, to je glupo, to se ne bi nikad desilo. Očigledno da ne bi, pa, očigledno. Ali šta ako bi se desilo? Ali to se ne bi nikad desilo, kako će mu uzeti kurac? Samo odgovori na jebeno pitanje, nemoj se brin koliko je realistično to što sam ja tebi ispričao. Koliko da znam da je to glup scenario. Ko da će tebi doći neki jebeni mafijaš, fino ti odrezati pažljivo kurac da ne bi morao ići u bolnicu i da ne bi umro, i onda te tjera da mu platiš pare da dobiješ svoj kurac nazad. I ko da to nije bio dovoljno, da se ovo desi, dolazi 5 bogati pedera i nude ti pare da ti plati da bi te jebeno jebali. Slušaj, obojica znam da se ovo ne bi nikad desilo, zato sam počeo jebeno pitanje sa šta ako. Šta ako? Šta bi radio kad bi se desilo? Kad? Možeš sad, molim te, samo ignorisat moj jebeni glupi scenarij, samo odgovoriti na jebeno pitanje. Šta ako? U redu. Da to se ne bi nikad desilo. Okej, motherfuckeri. Nakon što smo to izvukli, recite i vas to iritira. Ako vas iritira, onda fuck them motherfuckers, nemojte ništa više nikad pitati. Okej, sada imam još jedno pitanje za vas. Jeste se ikad zapitali kako je to raditi pravilno tvrk? Kako je tvrkat kao ova djevojka? Vjerovatno ne. I got you. Našao sam video koji će vam pokazati kako pravilno da radimo tvrk. Sve, vrijeme da gledamo ovaj klasični video. Hi guys, as you can hopefully tell, I just got a new camera and I think it's a lot better than my webcam because I think it's a lot more high quality, so now I'll be able to make more use. Odlično, jebena web kamera, samo malo. Prije nego što počne video, samo imam jedno pitanje opet za vas. Ovo je djevojka koja će nas učiti kako da tvrkamo. Te ja ne nešto protiv njih. Baš, ne pogledajte dobro, she's skinny as fuck. Kako će ona pokazati da tvrka, ne pogledajte koliko je vršava. What the fuck? Ona će nas učiti kako, okej, vrijeme da nastavim gledati ovaj fantastični. Yeah, fuck it, man. And yeah, and basically I was nominated for 2 awards for the YouNow Awards, so I'm so excited about that. I'm nominated for Best Dancer and for Best Female, so that's really exciting, so I'm really excited about that. If you guys... Okay, pošto nam rekao da je nominiran za najboljeg plesača i za najbolju žensku osobu, 2 nagrade. Amo se splješćim. Zbog toga sam odlučio da nađem za koju ona ples nominirana. Vjerovatno ne, našao sam pravilno zašto je ona nominirana. Need some sleep, you can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. I'm sorry man, I'm an asshole, okay? Ali te recite mi, molim vas, da vam ona ne izgleda ko jebeni kostum. Reci, molim te da ne izgleda. Možeš reći u stvar šta hoš, znaš i ti, a znam ja da izgleda ko jebeni kostum. But, nije bitno kako djevojka izgleda, ona će nam pokazati kako da radimo jebeni twerk. So, I'm gonna benefit you guys' lives right now. The song that we are going to twerk to is called Ratchet Girl. In parentheses, she ratchet. So there you guys go. I'll teach you different styles. You know, we're gonna do this. All right, so let's play the song. Advertisements. Ready? Ready? Evo sad kad ste vidjeli iz daljine, da reci molim te da te ne izgleda kao kostur, daj, nemoj da lažiš, what the fuck, zar ti nije potrebna gusa kao još da radiš tvrk? Ovo je opet pitanje, a da razmislite, zar nije potreban šupak kad još radi tvrk? Ready to twerk, you guys? We're gonna twerk. Znate na koga mi liči? Znate onog skeletona iz onog crtana? Fuck, I can't remember what the name is. Postaću vam sliku na što liči. I da recite da ne izgleda kod ta jebeni skeleton. I mean, look at the face.
Ready to twerk, you guys? We're gonna twerk. What up? Follow him on Twitter, you guys. Alright, so everyone, we're gonna back up. Damn, bitch, start already, man! Two girls. Nisam siguran sam jedini, ali kad gledam ovu imam neku potrebu da ja odim i da uzmem sandvič i da pojedim. Rad nekog razloga kad god je vidim, imam želju da jedim. Ovo što nije sarkastično, ovo ozbiljno. Kad god je vidim, imam želju da jedim. I onda kad jedim, da još jedim. I nakon što sam pojeo to sve, da opet jedim. Ako mi pitate zašto te, evo pogledajte. Jesi gladan? Okay, ready guys? So first you're gonna lean down, and then you just then you start shaking. So I see, guys, put your hands on your hips, kind of, like on your leg, like that. And then you start extending your back outwards. Or just do it with your leg. You can do a different style. You could also just kind of go like that, and you go faster or lower. And this is the lower style, and this is the higher style. And then you could also just shake, you guys, and you go faster. Ok, ona je rekla extend your ass, a ja gledam na screen. Jedino što vidim je da nema šuvka nigdje. Jel vidi iko od vas guzicu ovdje? Ja ne vidim. The higher style. Bitch, where? What the fuck I need to extend, man? Vidite, ova guzica nije ona guzica pancake ass ili palčinka guzica. Ovo je guzica koja ne postoji, ovo je nepostojača guzica. Imaš guzice, imaš velike, imaš male, imaš pancake, to su oni su ravne, evo ima malo. A ovo, what the fuck is this, man? Gdje si šupak ostao ovaj put, jebem mu maj. Evo ja upravo gledam u screen, dok s vama pričam. I ne vidim nigdje guzicu, nema guzici. Gdje? Gdje? Ja bude, ovdje treba se pozvati Sherlock Holmes da nađe jebenu guzicu. I ne bi je našao. Onda Sherlock Holmes nakon što smo ga pozvali da nađe guzicu, on bi odgovorio, izvinite, a ono što ne postoji to se ne može naći. Ja tražim po tragovima, a ovdje tragova guzice nema, niti je ikad bilo. Doviđenja i idi ubi se. Yo, what the fuck, man, why? Fuck you! Ratchet! Then you can put your hands up for some style. Ratchet! What the fuck was that? Ratchet! Ovo je zvuk što će me progoniti. Gdje se zamislite, ognijete krevet, sve čuješ što čuješ. Ratchet! Ratchet! Other way, turn. Da vidite, da pogledaj, reci da nije mršava, ne da je mršava, nek je premršava, ne da je premršava, nek je kostur. Pokazao sam, evo opet vidite, da je rezvan da nije ovuba. I ona je doba za najbolji ples, i vidite kako ona tvrka. What the fuck? Oh, there you guys go. Let's turn that volume up. Slušaj, ja neću ništa počavati, jedinu stvar što znam nakon ovog videa da odo kupit jedan veliki sandvič pojest, jer da pogledajte, rez da nis gladan. Then you can put your hands up, and then you just kind of keep twerking the whole time, you guys. And then you can do like different styles. You can start like moving your arms. Get some friends. Get some friends. Ono kostu, na njega ući jednoga. Evo kostu, reci da ne ući, da pogledajte dobro ovu sliku. Reci da ne ući na njega. He's like a bobblehead. Jebote, koliko je mršav, ja i dalje ne mogu prevazići tu, de pogledajte je. Bitch, eat! Pogledaj tog jebenog bobbleheada i idi kup sebi jebeni hamburger, jedi nešto. So yeah, you see, that's how you guys twerk. I'm sure this greatly benefited your life, so if you want to vote, that'd be amazing. Bye guys. What the fuck? I tu je kraj videa. What the fuck? Ok, motherfuckeri, u zaključku, jedite. Ok, motherfuckeri, ako ste uživo, ostavite like, subscribe. Ako ste novi na kanalu, obavezno ostavite subscribe, jer ako ne ostavite subscribe, ova će vam doći tvrkat vam. Lower, this is the lower style. Ako ćete ostavite like, ako ništa, ali ako vidite to još bolje sve je.